गिबि गिबियावनो उदांस्रि साननि हामलायनाय थाबाय। नंगौ नोंथांमोना थिगखौनो बुंदों। उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै गोबाङानो रंजानो फैदों। जोङो फुंनिफ्रायनो दं बहाय। जों हाबजेननायावनो जों बुंहरदों जे गारि सालायग्राफ्रा जुमाय लोंनाङा आरो लोंनानै फैयोब्ला जोंथ' बहाय चेकिं खालामबाय थागोन हरसिम। आरो चेकिं खालामनायाव सोरबाफोर जुमाय लोंनाय गारि सालायग्रा मोनोब्ला एक्सनखौथ' लानाय जाखागोन। प्लास थांनो गोनाङाबो जुदि बांद्राय जुदि लोंनायबाथ' जों थानायावसो दोनहैगोन। खस्थ' मोनगोन आरोखि आरो नियम मथे एक्सन लानाय जागोन। दासिम मथा मथि 2000नि बारा गारि हाबबाय। माने जोम ओरैबायदि थांनायखौ जोंहा बादा गैया। सोरबा रंजानो थांदों, मोजां खोथा, उदांस्रि सान दिनै। दा उदांस्रि साननि नामाव रंजानानै जाहाथे गाज्रि जाथाय जाया बेखौसो जों मिजिंथिदों। आरो जोङो बहाय मोनदों माने सोंनायाव जों माने ड्राइभारखौ सोबख'नो हायाबाबो फ्राय 80% ड्राइभारजों जोङो माने कन्टेक्ट खालामनो हादोंथ'। बबेनिफ्राय फैदों बांसिनानो दस्रा डिस्ट्रिक्टनि गोजान गोजान थांगोन बिसोरो। ओरै जुमाय लोंनानै जुदि हाइवेजों गोजान डिस्ट्रिक्टआव गोबां स्पिडआव थाङोब्ला बे जाब्रबथाया जानाय सम्भाबना दङ। बेखौ जों होबथानो नाजादों। जा हक जेसेबां हायो नायनि जों बहाय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो जोंजों हेफाजाब होफालायलांबाय। ओजोंहाय एक्साइसआथ' दंफाखासैयानो, पुलिसाथ' दंफाखासैयानो। गतिके जों मिजिंथिदों दिनैनि बे उदांस्रि साननि नामाव बांद्राय रंजानानै जाहाथे जाब्रबथायाव गाज्रि रादाब जाहाथे दाफैथों। फैनाय टाइमाव बेसेबांसिम बेसे सम? मोनासिम हर गेजेरसिम थागोन जों। एकदम खुब स्पेसियेलि माने क्लियारलि जों खावलायदों खुनु गारि सालायग्रा बिथांमोना जाहाथे जुमाय दा लोंथों आरोखि। थानाय समाव माने स्पिड लिमिट बाहाय 40नि बारा सालायनो मोना। बाहाय लामाबो लिरनाय दंखाजोबो। जों बेखौबो बुंहरदों जाय नुवाखै सोरबा सोंदों साफा सानै बे सोंनांलाया बाहाय माने PWD रड डिपार्टमेन्टआ स्पिड लिमिटखौ लिरनानै दोनखादों। नायै थांबा नुखायो बे आरोखि। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ইয়াতে আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে ফৰেষ্ট বিভাগেও আমাক আজি সহায় কৰিছে। এক্সাইজটো আছেই আৰু পুলিচ বিভাগটো আছেই। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আজি এই স্বাধীনতা দিৱসৰ নামত বহুতে মানে ফূৰ্তি কৰাৰ নামত সিফালে আমাৰ সৰলপাৰাত পিকনিক খাব যোৱা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে। বহুত আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। এতিয়ালৈকে 2-2.5 হাজাৰতকৈ বেছি গাড়ী সোমাল। আমাৰ তাত কিন্তু আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে তাতে ফূৰ্তি কৰিবলৈ যায় মত নাখায়। কাৰণ আমি তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আমি ইয়াতে ৰাতিলৈকে ইয়াতে ৰখি থাকিম, চেকিং চলিয়ে থাকিব। গতিকে মদ খাই যদি কোনোবা আহে আমাৰ ইয়াতে চেকিংটো চলিবই। মেচিন আছে আমাৰ হাতত। গতিকে তেওঁলোকে নিয়মৰ মানে মুখামুখি হ'ব লাগিব। আমি নিয়মত যি আছে সেইটো কৰিম। লগতে আমি থানাত তেওঁলোকক নিশ্চিতভাৱে হেণ্ডঅভাৰ কৰিম। আৰু চালকজন মানে যদি এনেকুৱা মদ খাই যদি এনেকুৱা নিচাত থাকে তেতিয়াহ'লে এখন গাড়ীতে যাব দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে এই অসুবিধা যাতে নকৰক, কোনো চালক যাতে মদ নাখাওক সেইটো আমি তেওঁলোকক এই সময়তে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। সেইটো আৰু আমাৰ এই ফৰেষ্ট এৰিয়াটো তাতে 40তকৈ বেছি নহয়। আমাৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাস্তাই লিখি থৈ দিছে। গতিকে চাইনবোৰ্ডটো আছেই। লগতে ইয়াতে কিছুমানে সুধিছে তেওঁলোকেও আমি কৈছোঁ 40তকৈ বেছি যাতে নাযায়। সেইটোৱে। ধন্যবাদ।